تماشاوان هجا و برز ام دیسا به برنامه کنو لسر اکران وانه ما پروگرام خواه پیش دا مدیتا که کتبا پیروز جخواده تمامیاوی جخواده اواج بو هین کرنش بو راستی حقیقت که بدمه و روش بروش ام ده باوریه دا خورتر و قنجتر بن ایروشی امه بنیرن که خواده باوریان ما دخوازه امه لسر وی بسکنن دیسا میوانه ما ستیتوی برای ملازم بمره امه به هفره صحبت بکن و ایروشی امه به هفره گلک تشتانین ببن چکو ام گاگی به یکی را بیشن نه بیشن یا به یکی را هر تشت گاگی ایزباتی به ایزباتیا کتبا خواده به گوتر نه خواده به اگر نه تو نکاری به جورکی دن ایزباتی چکو تا دبیجی جخواده demek işaya çelçesi dehan da ahan vistare debija hun şadayn menen خودم دبیجه ahan vistare dumay dikim باشه دبیجه او خلامن من ینکو من هون هلبجارتنه وکی هون بزنبن و باوریا خامن بینن و فهم بکن که ازم پیشتری من خوده کی دن نبویه گاوا تا پیش دا گوت پروگراما پیشن دا اف تمامیا مثلا سی پروگرام وی پاره بنیان چل بنیان چقاس هبن تا گوت ناوی وی پروگرامی همو هفر باور کرن و ناس کرن همه او نمونه اثبات دکه و هم بزنبن باور بکن بزنبن یعنی ناس بکن ببحثن و فهم بکن یعنی هم ناس بکن باور بکن که ازم و پیشتیم خوده که دن نبیه demek لورم دنیارن که خوده چت خازد که مرف باوری خوی بینن و ناس بکن خوده که دن نبیه خوده که دن نینه لی براستی گاو هم دنیار ناو ملت آندا گلک تشتنه مرف ناوی وان تشتن کریه خوده یعنی خوده لی براستی او نه خوده نه تشتن به دستا چکری هنه تشتن دیدی هنه تشتی خلقی هنه مثلا یک سترکی یک تاوی هیوی او تشتی که هاتنه چکرنه یان به دست خوده یان به دست مروان او نابن خوده او که وقتی وی پیشتهات ناوی نبیه او چی نبیه او خلق داره او افران دار لیور گرانی سر و پاره است خازم لی ایرو بنرم که هون من باور بکن جوی چه دی خواست فهم کنه دلی خودی خازه اموی باور بکن لی باوریش اوی چاو مگوت اوی پیغمبر هل بجارت بون که گوتن اوی بیجن ایبرانی 11:6 داده بیجه او بی باوری قد نابه که مهرب لخودی خوش بی یه نیزی که خودی بکه ببگه که باوری او ینداوا خودی ده هبه بینید چی ده بیجه تا کس نکاره خودی خوش بی اگر نه به باوری درخی چی خازی بکی نکاری خودی خوش بی خازی هر رامی بکه هسکی رام تشتگی قنجه هسکی ناته هبنده و عفدادا کاری قنج بکی لی به تو تشتی نکاری خودی خوش بی لی به باوری کوکا یان حیمه یان دست بکا همون تشتی قنجه نویساره گلک تشت خاط نکرنه جعالی خودی دایان به دست عیسی مسیح مثلا عیسی مسیح گاوا ده چو روشه بود 5000 6000 بلکه یه زیده 7000 مرف نویسار هنه دوراوی توب دبون دگو بیجه کتب دگوت میشه گوتیه همو کس دادن که جوی قنج بن نخواشی خاندانین روشه بود چند هزار نخواش قنج دبون لکتب پیروز انجیل دا سری بینی بونا بلکه 40 یا 50 کیلومتر هات نویسار روز هزاران چما
جوان ده 100,000 45 کیلومتر هات نویسار نمی‌جی بو قنچ کریه یان سراوی را چیه ما گفت که خودی هلا میلی بنیر خودی هری زانه هری زوره هری فهمه هری سروخته اف نکتبا پیروز ده او پارچه او سرهاتی هاتنه البجارتنه که جابا هر تشتی دادن خودی ها قاسم البجارتنه که بوان تشتا بزن بی خودی هری زوره ایدی سه izbati ben nivîsariyan sêset yek e. Xwedî ji du sê izbatiya her tişt aşkere dibe yan tê bawer kirinê. Demek me got ku vê yekê de jî ku Xwedê dixwaze em baweriya xwe wî bînin. Xwedê ku nûra xwe şand Yuhanna 20:31 de dibe İsa gelek kıyamet nişanın din ji ber şagirtê xan kirin lê ev hat nivîsarê ku hûn baweriya xwe wî bînin û bi wî jîna heta hatê bistînin. Demek dîsa meremê nivîskar nivîskar ji rihê pîroz stand ew merem Xwedê meremê xwe kire serê wî çad ve dilê wî ew fehm kir meremê Xwedê û meva aşkere dike dibe gelek tişt hatin kirinê ku em binivîsî divê wê cî kitêban jî nîbe lê bona çi nivîsî ku hûn baweriya xwe îsa bînin Mesîhê Xwedê bînin û jîna we heta hatê demek Xwedê dixwaze em baweriyê bînin wî bînin nûra wî bînin lê ev qazınca me ye ku em jîna heta hatê bistînin bê bawerî nikare jînê bistînî em li ser vê hê binêrin lê vire ev e pirsa sereke dîsa Xwedê her tişte ku em baweriya xwe wî bînin. Romyan da divê eva mizgîniya serê yekê rêza sê de heta pênca divê eva mizgîniya li ser kurê Xwedê Xudanê me İsa Mesîh yê ku bi bedenî ji malbeta Dawud bû Dawud padşa lê bi rihê pîroziyê bi zane zêndîbûna xwe ji nava miriyan divê zoraya xwe de kurê Xwedê kevş bû. Bi kîjanî me kerem stand xulaser ku divê bona wê yekê ku millet bibin û baweriya xwe wî bînin. Vir ji kevşteke ser vê naxwazim giran bim alî qalbê xwe de kurê meriv Dawud kevş bû alî rihê xwe de kurê Xwedê zêndîbûnê. Lê rêza 16-17 da divê Awa ez mizgîna Mesîh şerm hesab nakim çimkî ev qeweta Xwedê ye yan zoraya Xwedê ye bona rizgarbûna her bawermendî pêş da wê milletî paşê çi dibe hevda da divê çimkî mizgîniyê bi mizgînê kevş dibe ku meriv rastiya Xwedê bi baweriyê distîne û ev mizgînî çi dibe bona bawerkirinê hatiye dinê Xwedê mizgînî dane ku bawer bikî xut heger daxwaza Xwedê ye em bawer bikin û em jî bawer nekin eva guneh e ev ber Xwedê neheqî ye çimkî em meqabilî Xwedê disekinin ber Xwedê disekinin demek vir çi dibêje meriv bi baweriyê rast hesab de bi baweriyê digije meremê Xwedê. Hingê wê çaxê armanca mizgînî çi ye? Em ê hela bona rizgariya meriv xeber bidin mizgînî ev e ku merivê biçiya ber bi endamûna heta hatê jînawiye cezayê heta hatê wê hebiye mizgînî ev e rizgar kir yani xilaskar hatiye ku we ji wî cezayî aza bike lê em ê hûrgilî binêrin ji çi heta bigîjine wê rizgariyê. Xwedê dixwaze em wî bawer bikin heger em nexwazin wî bawer bikin bi kitêba pîroz eva îdî raberîbûne ber Xwedê ev gunekî gelek giran e.